Najbolji teniser svih vremena i jedan od najvećih u istoriji sporta trenutno je na životnoj raskrsnici. Zbog čega ja nastavljam ovo da radim i da li ja imam užitak, zadovoljstvo da radim ovo što radim i dalje nakon svega što sam postigao. U razgovoru sa Slavenom Bilićem govorio je otvoreno. Hteo sam da dominiram nad Federerom Nadalom. U moru veličanstvenih uspeha lako je izdvojio najdraže. Ja kada pomislim na olimpijadu prošle godine, evo, znoje mi se ruke i krećem se tresa. Prisetio se brojnih anegdota i teških početaka. On je otišao do tih zelenaša čuvenih tada i kriminalaca prosto koji su tada mogli jedini da ti daju pare na dobar dan, ali sa kamatom. Dolazi otac i govori kao čestitam Nole, a ti govoriš čale, mi smo se dogovorili kad ćeš mi čestiti. Neuspeh prvaka, specijal sa Slavenom Bilićem, gost emisije Novak Đoković. Ponedeljak u 20 časova na Areni Sport 1.